abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa kera bari babiri uwa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo burundu turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana ariko ngira ngo ubu twe n'abarundi turashaka kubana nabo kandi bamaze kwerekana iyo nzira natwe turashaka Kongo ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura rwose bimeze neza ntabwo bikiri nka mbere Tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo turakorana nabo neza abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubu nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko icyo narangirizaho cy'ibyo ngibyo yewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanyu wanyinjiranye kandi nzagusohokana hanyuma tubane dushyire twizane uwizanye nabi nawe azasubizweyo mu buryo butarohanyije murakoze cyane ndabasuhuje mbahaye ikaze mwe muri mu Rwanda no mu Burundi by'umwihariko nawe mwise muri hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye mbahaye ikaze mbashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro n'amakuru agezweho tubagezaho nitwa Isabelle Dusengimana amakuru mashya nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yatangaje ko umubano w'u Rwanda ugeze ahashimishije uzahurwa bityo ngo bigomba gukemuka ndetse ntari ibibazo bike bikenewe kuvanwa mu nzira bikavanwa mu nzira yabivuze ku munsi w'ejo ku ya 3 Gicurasi ubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yatangazaga bimwe mu bikorwa yagizeho mu gihembwe cya 3 cy'umwaka w'ingengo y'imari no kuvuga hagati y'amezi ya Mutarama na Werurwe 2022 Minisitiri Shingiro yavuze ko mu byo bashyizemo imbaraga harimo no mu mibanire n'amahanga nko kuzahura umubano w'u Rwanda n'u Burundi mu magambo yagize ati twakomeje urugendo rwo kuzahura umubano wacu n'u Rwanda urugendo rugeze ku ntambwe ishimishije ni ibintu byiza cyane byo kwishimira Minisitiri Shingiro ariko yavuze ko kugira ngo ibintu bijye ku murongo hari ibibazo bigomba kuvanwa mu nzira by'umwihariko ikijyanye n'abantu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza muri 2015 aho yagize ati kudushyikiriza abantu bagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015 bishe i Kigali mu Rwanda bizaba ari ikimenyetso gikomeye ndetse kizahindura byinshi mu rugendo rwo kuzahura umubano w'u Rwanda n'u Burundi mu bantu u Burundi bukeneye gushyikirizwa ngo bagezwe imbere y'ubutabera harimo General Godefroid Niyombare wari uyoboye abasirikare bari bigomoye cyangwa se bari bagiye guhirika ingoma muri 2015 benshi mu Barundi bahise bahungira mu Rwanda ubwo imvururu zari zimaze gufata indi ntera abaturage benshi barimo guhigwa n'imbonerakure umutwe w'urubyiruko ushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD
u Rwanda rukavuga ko benshi mu Barundi rucumbikiye bari mu Rwanda nk'impunzi ku buryo bigoye ko rwabashyikiriza ubutegetsi bw'u Burundi, cyane ko ubu barengerwa n'umuryango w'abibumbye. Mu rugendo kandi rwo kuzahura umubano, abayobozi batandukanye bo mu Rwanda n'u Burundi bagiye bagirana inama zitandukanye hagati y'ubuyobozi bwa gisivili ndetse n'inzego za gisirikare zishinzwe iperereza. Ni inama zagejeje ku guhererekanya abanyabyaha barimo abagiye bafatirwa mu bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, harimo umutwe wa Red Tabara ku Burundi na FLN ku Rwanda. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aheruka kohereza mugenzi we w'u Burundi ubutumwa buganisha ku gusubiza ku murongo umubano w'ibihugu byombi. Ndayishimiye yabushyikirijwe na Minisitiri w'Ingabo Major General Albert Murasira mu biro bye i Gitega ku ya 15 Werurwe uyu mwaka wa 2022. Ni urugendo rwabaye nyuma y'uko muri Mutarama uyu mwaka Perezida Paul Kagame yakiriye Minisitiri Ezekiel Nibigira wamugejejeho ubutumwa bwa Perezida Ndayishimiye w'u Burundi. Icyo gihe ibiro by'umukuru w'igihugu Village Rugwiro byatangaje ko bagiranye ibiganiro byibanze ku gushimangira umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni mu gihe kandi u Rwanda narwo rushinja u Burundi gushyigikira imitwe yigamije kuruhungabanyiriza umutekano nka FDLR, FLN n'ibindi. Yakomeje gukoresha ubutaka bw'icyo gihugu mu kwinjiza abarwanyi b'inzira ibageza mu myitozo mu mashyamba ya RDC. Ubuhamya butandukanye bunagaragaza ko abarwanyi bakomeje gukoresha icyo gihugu bashaka kugaba ibitero ku Rwanda banyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Ubwo kandi yakiraga indahiro z'abayobozi bakuru muri Gashyantare 2022, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihugu cy'u Burundi hari intambwe imaze guterwaho. Yagize ati, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza, Abarundi n'Abanyarwanda babane neza nk'uko byari bisanzwe. Ntibyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano ku mpaka muri za Kibira na Nyungwe. Hari abantu bitwaje intwaro bambuka batera u Rwanda. Ibyo turagenda tukabyumvikanaho n'Abarundi ko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo kive mu nzira burundu. Ubwo abiri nyuma bazarushaho kugira ibyago. Mu gihe ibihugu byombi birimo kugerageza kuzahura umubano, u Rwanda ruheruka gufungura imipaka yo ku butaka nyuma y'igihe ifunze kubera icyorezo cya COVID-19, ariko Burundi ntabwo burayifungura. Buvuga ko ibihugu byombi bikwiye gushakira imiti ibibazo byakomeje kugenda bigaragara mbere y'uko umupaka ufungurwa ku ruhande rwabwo. Ndabashimiye mwese mukurikira ibiganiro tubagezaho. Reka mbasabe gukanda kuri subscribe ku muntu utarayikora, kandi nkubwira nti turabakunda ndetse aho muri hose mukomeze mugubwe neza.